टंला जमा फरायसा खौसेयाफोरनि बिसायख'थियाव सा 10 बिजाथि देरहानायखौ गोजोननाय बावहरदों दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। टंला जमा फरायसा खौसेयाफोरनि बिसायख'थियाव सा 10 बिजाथि देरहानायखौ गोजोननाय बावहरदों दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। जों मदद होजानाय सा 10नि मादाव सा 10 बिजाथिफोरा देरहासार जादों टंला जमा फरायसालिनि बिसायख'थियाव। उदालगुरि जिल्ला टंला जमा फरायसालिनि फरायसाफोरनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांगोन देरहासार जानाय बिजाथिफोरनि बिबुंथि। बे समाव उदालगुरिनिफ्राय सोरांसार बर'नि खौरां निउज डेस्क टाइम्स नाउ बड'लेण्ड। फरायसालिनि फरायसा खौसे आफादनि जानानै बे समाव माबायदि नांदों? गोजोननायाथ' मोनदों। जोंनिया जाहाथे 12टा पर्टफलिय'मोन नालाय जाहाथे 12टाथ' हायासै 10टा जोङो पर्टफलिय'आव देरहानो हाबाय। गोजोननाय मोनदों। आंनिया लिटारेरि सेक्रेटारियावमोन। आंनि एगेन्स्टनाव सिमां बर'मोन। बिथाङाबो मोजांमोन नाथाय मानसिफोरा आंखौ बांद्राय मोजां मोनबायदां बेखायनो आङो देरहासार जानो हाबाय। जाहाथे जोङो दा 10 जन देरहानायफोरा टिम मेम्बारजों जाहाथे इउनिटियाव खामानि मावो आरो बिसोर अपोजिटनियाथ' जाहाथे सानैल'सो ना बिसोर जोंजों मावफागोन मावफाया जों बेखौ जेबो बुङा। मावफाबा लागोन जोंनि बरायगोन जोङो। होमबाबो जोङो जा 10 जन देरहादों जोङो मोनसे गुट जानानै इउनिटियै जों बे फरायसालिनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन होननानै जोङो आवगायबोदों। আজি টংলা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা হ'বৰ কাৰণে উপসভাপতি পদত বিজয় হ'ল। কি অনুভৱ হৈছে? আজি আমাৰ টংলা মহাবিদ্যালয়ৰ 2023-24 বৰ্ষৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন। আজি আমি 10 জন টিম মেম্বাৰ জয়যুক্ত হৈছোঁ। আমি উপসভাপতিৰ পৰা লৈ কেনে আমাৰ জিমনেছিয়ামলৈকে বইজ কমন গাৰ্লছ কমনলৈকে আমি জয়যুক্ত হৈছোঁ। আমাৰ 12টা পৰ্টফলিঅ'ৰ ভিতৰত আমি 10 জন টিম মেম্বাৰ জিকিছোঁ। আৰু আমি যিটো টংলা মহাবিদ্যালয়ৰ কাৰণে আমি যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি বা প্ৰতিজ্ঞা লৈছিলোঁ যে আমি যে মিলিজুলি কাম কৰিম এইখিনি আমি 10 জনে কৰিম। বাকী অপনেণ্টেড 2 জন সেইখিনি আমি ক'ব নোৱাৰিম যে আমাৰ লগত কৰিবনে নাই। কিন্তু আমি যে 10 জনে যে প্ৰতিশ্ৰুতি বা প্ৰতিজ্ঞা লৈছিলোঁ যে আমি টংলা মহাবিদ্যালয়ৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিম এইখিনি আমি কৰিম বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। এইখিনিয়ে আৰু টংলা মহাবিদ্যালয়ৰ উন্নতিৰ কাৰণে কি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য লৈ আগবাঢ়িছিলে? যেনেবা আমাৰ টংলা মহাবিদ্যালয়ত সকলোৱে জ্ঞাত যে আমাৰ টংলা মহাবিদ্যালয়ত বহুতো সমস্যাসমূহ আছে, যেনেবা ফিছৰ প্ৰব্লেম বা এডমিশ্যনৰ প্ৰব্লেম বা বেকৰ প্ৰব্লেম। এইবোৰ বহুত সমস্যাসমূহ আমাৰ ষ্টুডেণ্টছবোৰে ফেচ কৰিব লাগে। তো সেইখিনি সমস্যাসমূহ কেনেকৈ সমাধান কৰিব লাগে সেইখিনি আমি প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ কেনে আমি সকলোৱে ওলাই আহিছিলোঁ। নিৰ্বাচনত কাৰ সমৰ্থন লৈ আজি নিজকে বিজয়ী হোৱা বুলি ভাবে? আজি নিৰ্বাচনত মই আমাৰ সকলো ষ্টুডেণ্টছ আৰু আমাৰ যিমানখিনি আমাক ছাপোৰ্ট কৰিছিলে আমাৰ ছিনিয়ৰ্ছৰ লৈ কেনে আমাৰ জুনিয়ৰ্ছলৈকে এই সকলোৱে আমাৰ হেৰি হয়। এইটোক মই হেৰি বুলি ভাবোঁ। আপুনি কোৱা কি উদ্দেশ্য লৈ প্ৰথমতে বিদ্যালয়খনৰ পৰা ক'লে ইতিমধ্যে বিভিন্ন সমস্যা আছে, সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে কি পন্থা অৱলম্বন কৰিব? সমস্যাসমূহৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্টতে 10 জন মেম্বাৰ্ছে মিলি ফাৰ্ষ্টতে আমি একগোট হৈ কেনে ফাৰ্ষ্টতে আমি নিজৰ ইউনিটিটো বজাই ৰাখি যিখিনি কাম কৰিব পাৰোঁ এইখিনি আমি কৰিম। এইখিনিয়ে আৰু ভাল লাগিছে। আমি যিহেতু 12টা কেণ্ডিডেট আছিলোঁ তাৰ পৰা আমি অনলি 10 ছিলেক্টেড হৈছোঁ আৰু ইলেক্টেড হৈছোঁ। চ' দুটাৰ কাৰণে বহুত বেয়াও লাগি আছে। আমি যিমান 12টা মিলি কাম কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ এইটো হোৱা নাই 12টা, যিহেতু আমি 10টাই জয়লাভ হৈছোঁ। চ' আমি 10টাই মিলি কাম কৰিব লাগিব। আৰু এতিয়া মই এজ এ ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ ছেক্ৰেটাৰীত ইলেক্টেড হৈছোঁ। आथि हिसाबै टंला जमा फरायसालि जिहेतु टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोद नांथाबबाय थायो। दा बे समाव नोंथांनि मोन्दांथिया माबायदि? दिनै टंला जमा फरायसालिनि इउनियन बडिनि इलेक्सनमोन आरो बेयाव दिनै
टंला इउनियन बडिनिफ्राय जोंनो बिजाथि बिथांमोना देरहानो हादों 12टा केन्डिडेटमोन बेनि मादावनो 10 जना देरहानो हादों आरो बिथांमोनखौ आङो टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साबायखर बावहरदों आरो बिथांमोना टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साखाथियावनो थानाय जिथु जौमा फरायसालि आरो बे हिसाबै जोङो गोजोननायखौ फोरमायदों आरो बिथांमोना जि इउनियन बडिनि बिबानगिरिफोर देरहाबाय आरो बिथांमोना जाहाथे नैबे बोसोरसेनि जि बिबान बेखौ जाहाथे मोजां भाबै मावलांनो हायो आरो बिथांमोना गोबां मोजां सासे जाहाथे उन्दैनिफ्रायनो दैदेनगिरि जालांनो हायो आरो बिथांमोना गोबां समस्या फैयो कलेजाव आरो बे समस्याफोरनिखौ मोजां भाबै मावलांनो हायो टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव समनिफ्रायनो जोंजों थाफाना बिथांमोना खामानि मावो इउनियन बडिनि बिथांमोना आरो देग्लायबो जाहाथे जोंजोंनो थाफानानै खामानि मावनो हायो आं बेखौनो बिथांखौ खावलायबाय आरो बिथांमोना जिखिनि गोलाव सम इलेक्सनाव गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों दिनै सोरबा जेनबाय सोरबा देरहाबाय बेखौ जाहाथे गोसोआव आखेब लायालासेनो फैबाय थानाय समाव जाहाथे ज'यैनो खामानि मावलांनो हायो आं बेखौनो दख'रा एबसुनिफ्राय आफादगिरि जानानै बिथांखौ आं खावलायबाय।